Vuruganya honorable. Konda vuruganya bikosa bikosa. Vuruganya honorable. Kani vuruganya nk'amatagira. Honorable Dr. Sengola. Konda vuruganya kani vuruganya amata turangiza tubirura amata maze. Vuruga ingavu. Tugubwe neza tumenye ko yesagira neza. Gahereta kirayi wa kirayi. Ikibiribiri kizize kirizo gitinze kubwira yeme batinze bakwa na musiga. Ati mutoro w'ibitoke bitanu bitonze umurongo sizodi busonga gusonga ibisabo. Ati gufa kuragoye madogi ya ngombe. Hey, ikayikirayane niko kamiguwe neza. Yarese. Gose yarese. Ikiguwe neza. Nari ikintu baza bitana n'inkundo umudiho warege. Umudiho warege. Nari umurasta kabisa cyane nakina umuziki cyane bikatunezeza cyane. Zabaraki Dube nizo kabisa twaririmba cyane, twakina umudiho warege kabisa. Hari n'amategeko hari n'amasengesho ahubwo twakora cyane, twagenderamwe muri Bibiliya nabo amategeko baza bagenderaho ya Bibiliya. Erego abarasta nabo haratugira amategeko kwaza tugenderaho. Reka none nkubwire noneho amasengesho twasenga y'uburasta kwa dusenga baba yetu kindingi unaye kandani ya karibia ulevi wako je mbele ya macho yetu, utuzidisha upumbafu wetu Baba Mungu wa nyata, bapige kofi 3 mulupala. Amen. Ayona amasengesho twagenderaho cyane kabarasta bakunda umudiho wa reggae. Amategeko twagenderaho intuzi nyine duceza nyine amategeko nyine tuvuga kujipimisha nguvu kama simba au tembo, kulilia waliokufa zamani, cheza mubarabara bila muziki, kutonyoza macho sawa mutego wa paka. Ayo na amategeko twagenderaho cyane, twatuza tugaza gutanga na raporo, tuza gutanga raporo y'Ibuvira dukundanye n'abarasta. Umurasta ari umuntu cyane ukunda abantu cyane. Angize 2018 inza kupostira ku budepite provinciale, ariko badavuga ngo napanga na yanapanga shizazo nazo nakwambiye nibwo imipango yabadiritse sinagira amahirwe yo gutambuka ku budepite amajwi aba makeya. Ariko ubutaha 2023 Imana vurare yo pa kupenda urumva muzontora kandi tuzogera kuri ico gikorwa nzotambuka. Nani shaka nyine kwibara nyine mu depute provincial nyine nyobore nyine ni ikintu nyine kimba mu mara so kunda ubuyobozi. Basogokuru badusugira muraga baratubwira ngo tuzoyobora. Gihe wagize amajwi angahe? Ico gihe nagize akamajwi agera kuri 80 twabashije kugira amajwi menshi nyine ndatsindwa nyine sinatambuka. Rusake bazayibaza se Rusake we nukubera kuzubika saa 9 Rusake yaje kubasubiza ikavuga ngo nukubiziyumvamo. Naje nabyiyumvishijemo kaza numva ikintu mu mutima wanje ngomba gupostira. Ndagiye nyine ndapostira nyine izina nyine ryasohoka ndakoze, ariko kubwa amahirwe sinatambuka. No kuyobora nawe uzamuvyumva uzi kwa kuno uzumva inyota y'amata cyangwa kumva inyota y'amazi, niko naje nakaza numva inyota yo kuyobora y'ubuyobozi. Nana masatu naya masatu vugana ku ubuyobozi zitoza 2023 ngomba kwitoza. Kwibwa kuragira zobura naribwe noreka kwibwa amashyi naribwe nyine menshi nyine izo tivzobura nyine, ariko kugwa amahirwe gukunda no kudakunda zatambuka. Uvira nguri kintu bazabita televiziyo na moteri ngura n'amafilime ndazizamukana ngeri Bubembe nkora ikintu bazabita commerce triangulaire kaya yindi ababerge bigeze gukora. Naja kwanza kuzunguruka mu mihana nkazange nangera ku makanisa nakazangera ku makanisa ya Sepake nkagera ku matorero ya KDC kazaninjira ku matorero nazange nangagenda gasabisha pasteri keneye kwerekana filime ya Yesu, kwerekana indirimbo za Roza Muhando, kumva televiziyo kama niziri nyandiko biturutse mu karere k'Irundo wa preferera banandikira izandiko wo kazara yozo kwa kutwerekera ko bari televiziyo cyangwa bakutwerekera amafilime. Urumva mu bantu bazamuye iterambere bageje televiziyo ya mbere Ibubembe nije bayihagejeje nyine 2008 nico ganyaje gukora nyine mu karere ka Bubembe mara gukora mu karere ka Bubembe nagenda nyerekana umuntu kuvuga yishire yaza yinjira agatanga ibigori bine. Iterambere ryose ndarikora yose muri Bubembe yose mperekana televiziyo abantu barafashwa. Nakabasore kabatanu umusore umwe agafata televiziyo uwundi agafata moteri undi agafata amanyeto naje ngafata nyine nkwebo nyine urumva nyine nafite nyine bo abantu nyine bagenda nyine bantwaje nyine nagenda mpemba nyine namuhaye ibizuma ne mara kumuheza ibizuma nkabigurisha kari ibicuruzwa ko ndoza kugura ibindi nyuma yaho nza kwemera aza kumpereza inyana yari inyana ikibamba n'ikimasa cy'ururayi muri centre Kalemi kubategera. Kalemi ipakanye na territoire bazabita territoire ya Kongoro, ipakanye na Kabimba.
urumva kuva hariya Kalemi ukagera Kongoro ni ibirometero 300. Wava kuri 18 km ukinjira kuri 25 km. Wava 25 km ukagenda ukagera kuri za 70 km. Wava za 70 km ukagera kuri za 80 na 90 km. Ugashika n'ahandi abantu baza bita za Cyoko tuge twororinga. Ukava za Cyoko ukagenda ukagera ahandi baza bita za Nyunzu. Wava za Nyunzu ukinjira za Kongoro. Wavaga za Kongoro utwo n'uduce tugenda za Mburura za Rengwe icyo ni amaparti ya za Kalemi. Za 60 km inzira igenda Force Bendera n'uduce kwa Kalemi. Hari Amoba n'uduce twa Kalemi. Hari iri Amanyema turegeranye. Hakaba ni province ya Kolwezi. Imuhira we, imuhira we. Urashaka kuba amakuru meza, urashaka kureba ibiganiro byiza, gana Imuhira Studio. Twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio, turabaramukisha muherereye mwese, mwebwe mukurikira ibiganiro byacu, mwe mukurikira chaîne y'Imuhira Studio, turabashimiye mwese aho muherereye kubwitange bwanyu mutugaragariza ko mudukurikirana. Hanyuma turamukije mwebwe mwese muri mu mpande zine z'isi, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Afrika, abari muri Kongo, turamukije abari Kalemi, turabasuje cyane. Hanyuma nkuko mubibona imbere ya kamera y'Imuhira Studio dufite umushitsi, umutumirwa wacu tugiye kuganira nawe uyu munsi, ni umutumirwa udasanzwe. Mbere ya byose kugira ngo twinjire mu kiganiro arabanza twibwire nkuko tubigenza hano kuri Imuhira Studio, amazina yawe, umurara, umwishwa. Sawa, tuguhaye ikaze wibwira abadukurikiranye. Murakoze cyane, mugize neza cyane. Je amazina yanje nitwa Sengoga Mazimpaka Honorable, niyo mazina yanje. Kaba ntuye ara mu karere ka Kalemi, ariko aho mvuka mu karere ka Biyogobogo ahantu bita ku Kavumu. Ndi umusita, muzehe yitwa Simiyoni wa Gasheri, naho nkaba umwishwa w'abanyabyinshi, abanyabyinshi b'abadogo, nkaba umwishwa w'abanyabyinshi, niko bimeze. Nkaba nifuza kuganira n'abantu bose gukurikirana ikiganiro cyose, abari muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Afrika, abari muri RDC n'impande zose z'isi yose. Nkaba shaka kubagezaho ikiganiro guturuka hano mu karere ka Kalemi. Murakoze, Yesu abagiriye neza cyane. Urakoze kabisa, utwibwiye neza kabisa. Hanyuma tugiye kuganira kuri uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi nyamuneka ndakubwira ngo ntugicikwe, kuko ni ikiganiro kidasanzwe kirimo ibintu byinshi, amateka menshi tugiye kuganira. Turagenda dukora ku bintu byose, turagaruka cyane ku buzima bw'iwacu hariya muri Kongo, bwa RDC n'ubuzima bwiwe ku giti ciwe yagiye acamo. Turaza kuganira ku bintu byinshi. Ni ikiganiro ciza cyane, ndagusaba kugira ngo ugitega amatwi. Tugiye kuganira nkuko yabibwiye, mwabyumvishe, ni Honorable, ni umuntu ukomeye cyane tugiye kuganira nawe. Honorable Depite yaritoje, ibyo nabyo muraza kumva ayo makuru, yaritoje muri Kongo ku Honorable. Hanyuma reka wewe kubwawe kurumva twotangirira hehe Sengo? Kubwanje nje ndababwira amateka yanje kuva mvutse ahantu navukiye ku Kavumu, ahantu baza bita muri Biyogobogo muri Bubembe. Ndaza kubabwira amateka yanje. Nje nkaba narize école primaire, niga ku kigo ca EP Matunda. Uwari directeur yari umugabo w'abaheto baza bita ABC Munyakuri, niyo narangirije école primaire. Naho école secondaire nayo nayigiye ahantu baza bita Ibubembe. Ndazamuka naho ndigwa mbere wa kabiri ngera muri 5e inza gufata diplome ngeze mu karere ka Kalemi, niho nafatiye diplome. Ariko tugarutse kandi dusuye kandi mu karere kandi ka Bubembe imiterane. Reka nagufashe microphone, tutaraja kure. Urubatse cyane ntuba? Jewe ndubatse, mfite umudamu umwe n'umwana umwe. Ndubatse mfite umudamu umwe n'umwana umwe, niko bimeze. Urakoze. Okay, tugiye kuganira rero. Wowe wavuze duhere mu karere ka Bubembe. Yego.
Okay, watubwira amateka mu karere ka Bubembe n'ukuntu wahashitse, ukuntu wahabaye, amashuri niho wigiye ukuriraho, byari bimeze gute? Utubwire n'ubuzima wari urimo bw'uburasta kwanza. Nta kibazo. Noneho nje ndababwira akarere k'Ibubembe ibikorwa nakoze. Ije ndashaka kukubwira jewe Ibubembe ayo masomo nayize école primaire nyirangiza nanja na secondaire. Nane ntarakiraga kiza ntarakizwa. Nari ikintu bazabitana n'inkundu umudiho warege. Umudiho warege. Nari umurasta. Umurasta kabisa cyane nakina umuziki cyane bikatunezeza cyane. Twatuzana izi ndirimbo za Bobe Mari, za Baraki Dube. Nizo kabisa twaririmba cyane, tukaza cyane mugabo kabisa kwa dukora n'ibiterane. Leon Zeme ige Bobe Mare ige yapfuye. Kabisa twakina umudiho wa reggae kabisa. Hari n'amategeko, hari n'amasengesho ahubwo twakora cyane. Twagenderamwe muri Bibiliya nabo amategeko baza bagenderaho ya Bibiliya. Erego abarasta nabo haratugira amategeko kwa tugenderaho. Reka none nkubwire noneho amasengesho twasenga y'uburasta kwa dusenga baba yetu kindingi. Unaye kandani ya karibia. Ulevi wako je mbele ya macho yetu, utuzidisha upumbafu wetu. Baba Mungu wa nyata, bapige kofi 3 mu Lupala. Amen. Ayo na amasengesho twagenderaho cyane kabarasta bakunda umudiho wa reggae. Twatugendera n'intuze n'amategeko twagenderaho intuze nyine duceza nyine amategeko nyine tuvuga kujipimisha nguvu kama simba au tembo, kulilia waliokufa zamani, cheza mubarabara bila muziki, kutonyoza macho sawa mutego wa paka. Ayo na amategeko twagenderaho cyane. Twatuza tukaza gutanga raporo, tuza gutanga raporo y'Ibuvira dukundanye n'abarasta. Umurasta ari umuntu cyane ukunda abantu cyane, agakina cyane, akakunda umudiho wa reggae cyane, tugakora ibiterane bagakundana. Umurasta cyane tiyakadatambuka ku muntu wiwe atamusuhuje. Umurasta na umuntu cyane wakunda abantu cyane, kuganira n'abantu cyane. Umurasta cyane agadagenda yatambuka yahura n'inshuti sanga igowe akamufasha. Ayo na amateka cyane twakoze. Nyuma yaho ngaho niho naje kuva mu burasta inza kwakira gakiza yari 2000. Aho yari Bubembe nyine. Aho nyine kari mu karere nyine ka Bubembe nyine ka Bihogobogo. 2007 nibwo naje kuva mu karere k'uburasta inza kwakira agakiza. Agakiza nakiriwa agakiza inja mu ikaresa badabita d'Abadventiste Reforme. Ico gihe twaje iryo karesa y'Abadventiste Reforme twarikuye mu Rwanda, haje kuzana umugabo mu Rwanda bazabita Bosco, niwe waje kuzana ikanisa. Umuntu wari urikuriye yari ngenda hayo Sofoni, yari umuhungu w'abasita, niwe wari ukuriye iryo kanisa y'Abadventiste. Ararizana nico gihe yaje natwarangize aduhindura abapasteri. Amare kutugira abapasteri tugenda twamamaza ubutumwa. Ahantu yari yarashinze amatorero atandukanye, twari twarashinze itorero rimwe, twari twarashinze mu muhana wo mu Magunga. Iyo niho hari twari twarashinze igikaho gikuru cy'Abadventiste. Nyuma yaho tuza no kuwashinga ikigo cy'amasomo, tuza kubaka n'ikigo cy'amasomo cy'Abadventiste. N'aya masaha tugana n'ubu nyine n'ubw'igihugu cyasonyumya kirasenyuka, ariko amasomo arigwa kabisa. Amasomo yarayobowe n'umuhungu w'abasita, niwe wari directeur bazabita Rugaza, niwe wari uyoboye aya masomo. Hanyuma tugenda kwamamaza ubutumwa, turagenda no mu karere ka Bihogobogo, tushikanda bazabita Bihogobogo. Abariho hane tuza gushinga irindi torero ry'Abadventiste. Tuve mu Bihogobogo turaza dushirindi bazabita ku Kavumu, naho kwako tugenda duhashinga Imbunga. Umurimo w'Imana turawukoze cyane. Abadventiste twamamaza ubutumwa, injiri turayamamaje Bubembe yose ihinduka Abadventiste. Oro kwa tugenda muntuze ku mwisho w'ukwezi twatujana raporo tukaza kuyitanga hariya mu Rwanda. Twaratugira n'ibitabo badabita ishuri ry'isabato, nivyo kwakaza tugenderaho injiri ubutumwa turabwamamaza. Nyuma yaho nico gihe twage twamamaza ubutumwa, nico gihe naje kubatizwa, tumenya Yesu, baza kudusengera ku bukozi bw'Imana, tugenda twamamaza ubukozi bw'Imana. Turaturuka mu karere ka Bubembe turamanuka tugera za Uvira, tugenda kwamamaza ubutumwa, turahuruka za Gitarama, tuva za Gitarama turagenda ahantu bazabita za Kabarondo, tugenda twamamaza ubutumwa. Injiri turayikurikirana kabisa. Guciye mu ijambo, ari ayandi makuru dufite ngo wigeze ngo gucuruza nimba ari gucuruza televiziyo, ngo akazowerekana televiziyo akaguha ibigori n'ibindi. Ibyo bintu wakaza ubikora ukiri umurasta cyangwa waravuye mu burasta?
urakoze cyane kumbaza ayo magambo neza cyane. Ibyo bintu nabikoze naravuye mu burasta narukena naramaze kwakira gakiza naho naraje ngera Uvira ngura ikintu bita televiziyo na moteri ngura n'amafilime ndazizamukana ngeri Bubembe nkora ikintu bita commerce triangulaire kaya yindi ababerge bigeze gukora naja kwanza kuzunguruka mu mihana nkazanga ngera ku makanisa nakazangera ku makanisa ya Sepake nkagera ku matorero ya KDC kazaninjira ku matorero nazange ngagenda gasabisha pasteri keneye kwerekana filime ya Yesu kwerekana indirimbo za Roza Muhando abama bagafashwa n'abagabo urumva mu bantu bazamuye iterambere bageje televiziyo ya mbere Ibubembe nije bayihagejeje nyine 2008 nico genye naje gukora nyine mu karere ka Bubembe mara gukora mu karere ka Bubembe nagenda nyerekana umuntu kuvuga yinshire yaza yinjira agatanga ibigori bine abandi bagatanga 200 abandi bagatanga ibishimbo iterambere ryose ndarikora ryose muri Bubembe yose mperekana televiziyo abantu barafashwa abamama ha nerekana n'indirimbo z'abandamayize zari n'indirimbo nishi abantu barafashwa abantu bamenye ko iterambere ryaje imbere cyari kigitangaza kuja kuvuga ubone televiziyo ibone mu karere k'Ibubembe erego ijambo rya mbere tabarabara ryari barizwa mu karere ka Bubembe abantu barafashwa abamama barafashwa abana barafashwa abasore barafashwa wasanga ari kumugabo washatse agosanga afite abana babiri yamara kugira abana babiri akakuja kuvuga abone televiziyo atari kakwibara baratamanuka ikarabaraka arebe televiziyo ukumva ni igikorwa gikomeye cyane mu bitera imbere nyine twari kwajanye n'iterambere nyine mu karere nyine kacu nyine kabibogobogo. Mwazerekana televiziyo wari wubatse sare cyangwa wayerekanira mu nzu cyangwa mu rubungo? Oya nerekana mu matoro naragenda namara gutaha mu muhana nimashite mu muhana kagenda nkegera pasteur urumva nyine pasteur nyine kuja kuvuga nyine yuko twerekana ubutumwa bwiza bw'Imana twerekana amafilime ya Yesu n'indirimbo za Roza Muhando tugasaba pasteur akaduheza umwanya tukinjira mu ikanisa kwashika tukarufungura tukanja tukagerekana twamara kugerekana abantu bakagubwa neza bakareba amafilime y'Imana izo zose twarabikora tugenda twamamaza kabisa tuteza mbere mu karere ka Bubembe mu mihana itandukanye ukagenda wikoreye televiziyo mu muhana urumva nani nakabasore kabatanu umusore umwe agafata televiziyo uwundi agafata moteri undi agafata amanyeto naje ngafata nyine nkwebo nyine urumva nyine nari mfite nyine bo abantu nyine bagenda nyine bantwaje nyine nagenda mpemba nyine karakazi yari business yari commerce triangulaire nawe uravyumva nyine hanyuma no minembwe urumva nyine nakoze nyine Bubembe ndakora umwaka wose urangire bitangira nyine Bubembe nyine ku Bubembe nyine iterambere nyine namaze nyine kubereka nyine iterambere nyine ngira voyage kijya Stanley ndavuga reka ntora urugenzi ngende inje gukora no mu karere ka Minembwe ico genda nafasha inje kwerekana ico genda nafasha abandi basore bangaye bakoreye ivyuma turagiye tunyuza ahantu badabita ku Kagugu twambuturuze badabita Mutambara turazamutse n'ahantu bita mu Basusumba turarenze ahantu badabita mu Rubemba ni mu bakomite aho hantu mu Rubemba twashite ku mugoroba baduheza karibu baratubwira kabyara kaboneka nimwe twobona iri niteza mbere mwatuzaniye tuguwe neza cyane abagabo b'igihugu barashima abamama barashima abakobwa barashima bagubwa neza twese turishima nyine inuma niyagurukiye kwiga jara turika igurukere kurindirira turika iravuga kwisigu kisanga nuko tubahaye karibu turaharaye twerekana amafilime Rubemba uwo munsi mu Rubemba twagize iminsi 2 mu Rubemba turahavuye turagenda n'abantu badabita mu gatatu mu isoko ya gatatu hari mu bidego naho dushike mu isoko turayestara dufata amabashe turahambiriye naho twanza nyine kwerekana nyine imiziki twerekana nyine n'amafilime abagabo baduheza karibu baratwakiriye bidego naho twagize ko iminsi 3 tuvuye ahantu badabita mu bidego turagiye ahantu badabita za Karingi naho twakoze urumva Karingi ifite imihana nyitandukanye turakoze nyine naho mu Karingi naho twakoze ko n'iminsi igera ni wabo wuriya essence urumva nanakuye ibido ya essence ahantu badabita mu Rusenda nari mfite umwikorezi nyine wajyo naguze essence niyo nakuye essence urumva nari amadego bacuruza na essence ni gitoro carahagera urumva nakoresheje iyo essence iryo bido rirangire ngenda hari ahantu badabita mu madegu ngura irindi bido rya essence
turaje akazi nyine karaguma nyine karakorwa abantu nyine bagubwa neza. Turakoze mu karere ka Karingi mbona izandiko zimwe, izandiko zikandikwa ziturutse za Mikarati, izindi ziturutse za Mibunda, izindi ziturutse za Rugabano, izindi ziturutse za Gahwera, zoze je kwerekana amafilimi, ije kwerekana televiziyo. Urumva ariko igitangaza kumva mu karere ka Minembwe naho waza iterambere kumva televiziyo. Kabona izindi zandiko ziturutse mu karere k'Irundu wa Prefet Harera banandikira izandiko wo Kabyara wozo kaza kutwerekera ikorari televiziyo cyangwa kaza kutwerekera amafilimi. Urumva ndakubanuka mva mu karere ka Karingi ndagiye ahantu basa bita Irundu. Rundu naho narakoze cyane. Twerekana nyina amafilime ya Yesu. Tumare kwerekana amafilime ya Yesu, twerekana nyine ya televiziyo nyine baharera nyine ba Prefet wa Harera baranezerwa cyane bagubwa neza bamenya ko Yesu agira neza. Amafilime barayarebye, indirimbo barazirebye, abamama baranezerwa, abana baranezerwa. Nakazangana no mu mwana umwe nagana mu mwana umwe bakavuga ko bereterambere nabazaniye abagore bakazavuga bazo bita abana babo amazina ya Sengoga Mazimpaka. Aho na hando twagiye dukora. Turagenda dutibuka turazamuka tutibuka mu madego. Mu madego naho narahakoze cyane naho nakoze kindi cyumweru turakora no mu gatanu. Aho hose tugera twerekana amafilimi. Nyuma yaho naje gusoza ngenda kwerekana ahantu badabita igakangara. Igakangara naho narekanya amafilime naho ya Yesu n'indirimbo za Baroza Muhando abantu bagubwa neza bananezerwa bose bamare kunezerwa bamenya ko Yesu agira neza. Hanyuma abagabo baza kumbwira ese ibi bintu wabikuye he? Niho abagabo ariko baza bagenda bamamaza bakaza bambwira aho nkose umugabo akaza agaterura ijambo nika hano ngo Petero ngo aterera amagambo mu mahanga yose ngo abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemeye. Wa muhungu we twakwemeye kandi twakwemeye kandi twaguwe neza. None kubwo kukwemera wo Kabyara wewe ibizombo ugomba kubidusigara nako tukabigura twasiga twereka abantu. Nyuma yaho niho naje guma gukora ndiko mpanga kugenda ahantu badabita za Gitumba ije gukora za Gitumba. Nyuma yaho haza kuza umugabo umwe abagorora aza kumbwira nimufashe abigure. Nyuma yaho nico naje kumuheza ivyuma aza kumpeza ukuntu wagurishije ibyombo. Reka ngufashe mikoro banza usome ku mazi umwe wavuze cyane niba ngombwa yakuzaniye n'akantu hariya umwe. Hanyuma ndabasaba abakunzi b'Imuhira Studio ikiganiro ni international muze ugikurikirana ibyiza biracyari imbere. Tutarababwira kuntu yaje kwitoza ku honorable n'ibironda arabizi muraza kubyumva imbere. Muze guteka ikiganiro amatwi mukitegere kugeza kirangiye. Hanyuma tubwire uburyo waje kugurisha ibyuma kandi byarakwinjiriza televiziyo wayigurishije gute? Urumva noneho icyatumye naje guteza ibyo byuma naje gutakambira Bibiliya zivuga ngo icyo usaba akaba ari cyo uhabwa. Haje kunitanga mbere hamaze kuza kwita kumbwira umugabo umwe w'abarundi araza araninginga nimugurira ibyuma azoza yerekana. Hanyuma noneho ndanze nzagura n'umugabo wa kabiri araninginga inzagura n'umugabo wa gatatu w'abagorora ndavuga ese niki ibizuma ndabimwimiriki namuhaye ibizuma nemara kumuheza ibizuma nkabigurisha kari ibicuruzwa ko ndoza kugura ibindi. Nyuma yaho nza kwemera aza kumpereza inyana yari inyana y'ikibamba n'ikimasa c'ururayi. Angurira televiziyo mpeza inka zibiri yaje kumpeza inka zibiri. Yari televiziyo ni ya Kagongo. Yari no televiziyo ya Kagongo oro iza televiziyo zihari ubunyine isohotse ubunyine zari zitaraboneka zari zitarasohoka ari ya televiziyo ya Kagongo. Nyuma mpeza inka zibiri urumva muri iyo commerce nakoze nakuyemo izindi inka zitatu ziba inka zitanu zimara kuba inka zitanu nzikubita ku nzira niko kuzimana mu karere k'iwacu Bubembe. Inka ndagenda ndazihurutse iwacu Bubembe turazorora nzisigira muzeyi. Hanyuma yaho tuguma korora inka. Amateka yanje nani nkunda kabisa korora inka guhinga n'abasaza bagahinga bakaba bahinze. Oro njewe guhinga sinahinze. Akazi kanje nani nkunda amasomo ngakunda no korora inka. Niyo mateka nakoze. Tworoye inka cyane. Urakoze cyane. Reka tuje kuri episode ya kabiri nkuko novyita kuntu waje kuva ibubembe ubunyine ubarizwa abadukurikirana ubunyine ubarizwa ikaremi. Niho ubarizwa ubunyine mbarizwa Karemi niho mbarizwa nihondi. Karemi naye masaha tuvugana Karemi mpagize imyaka igera ku 12. Karemi niho naje gukomereza kaminuza niho naje gufatira diplome nza kuhakomereza kaminuza nza gusoza amasomo
yibanze ndangize 2018 nza gupostira ku budepite provinciale ariko badavuga ngo unapanga na yanapanga shizazo nazi nakwambiye nibwo imipango yabadiritse sinagira amahirwe yo gutambuka ku budepite amajwi aba makeya ariko ubutaha 2023 imana vouloir yo pa kupenda urumva muzontora kandi tuzogera kuri ico gikorwa nzotambuka nyuma yaho nibwo naje ku makalemi naya masaha tuvugana n'ikigana tuguma gucisha hangaha ndi munyakalemi ni Katanga niho mbarizwa niko bimeze urakoze cyane abantu baranabyumvise 2023 twese tuzoje gutora honorable Sengoga rero tubwire neza kuntu ico gitekerezo waje kukigira cyo kwitoza kuntu watekereje ngo witoze utubwire nimba batarakugoye kugira ngo depose candidature yawe. Oya nukuri tabwo bangoye urumva Rusake bazayibaza se Rusake we nukubera kuzubika sakenda Rusake yaje kubasubiza ikavuga ngo nukubiziyumvamo naje nabyiyumvishijemo kaza numva ikintu mu mutima wanje ngomba gupostira ndagiye nyine ndapostira nyine izina nyine ryasohoka ndakoze ariko kubwa amahirwe sinatambuka twara abadepite benshi benshi oya tabona ari umunyamurenge nyine hari nabandi kabangahe nandi moko nyine atandukanye numva hari abaruba hari abahema hari abaruba hari abatabwa yari amoko atandukanye ariko takibazo kupostira ni shwa y'umuntu kuri umukongomani umuntu ahita yibaza nyine ikibazo aho ngaho none se icyo gihe upostira ku depite ni iyihe ntara wariko witorezamo intara nako yitorezamo niriya nyine Kalemi yari muri ville muri centre Kalemi ni province nimwe nyine nari ndani muri province nyine ndani nyine nimwe nari konkorera nari shaka nyine kwibara nyine mu depite provincial nyine nyobore nyine ni ikintu nyine kimba mu maraso kundi ubuyobozi basogokuru badusubimuraga baratubwira ngo tuzoyobora tuzozara kandi tuzoba bagabo kuduhamya iyude ni Samari no kugeza ku mpera y'isi tugomba kandi kuyobora no kuyobora nawe uzamuvyumva uzi kwa kuruza umva inyota y'amata cyangwa kumva inyota y'amazi niko naje nakaza numva inyota yo kuyobora y'ubuyobozi naya masaha tuvugana kundi ubuyobozi zitoza 2023 ngomba kwitoza tuzaza kugutora ese ushaka kugutora nawe ushaka kuntora neza uraza nyine ikarema kabariho none untorera yuko gutorwa ku budepite provincial uri muri ya province ukaburi hari ikareme uyuvira ati atashobora kuntora aho ico gihe wagize amajwi angahe ico gihe nagize akamajwi agera kuri 80 twabashije kugira amajwi menshi nyine ndatsindwa nyine sinatambuka niko byagenze urakoze ubwo nti watekereje ko bakwibza amajwi none kwibwa kuragira zobura naribwe noreka kwibwa amajwi naribwe nyine menshi nyine izo tivzobura nyine ariko kugwa amahigwe gukunda no kudakunda zatambuka bakoze iyo birasitozi ikiganiro gifite umutwe munini nababwiye ikiganiro ni international kandi ni special ubwo ni ikiganiro kitaraboneka handi hantu ukuye kuri Muhira Studio honyine hanyuma genda utubwire rero ubuzima bwa Karemi hanyuma utubwire bazo ducishirizemo ku birondo kwanza hari aka video kawe niko baza kureba hangaha uri kuvuga ibirondo uri gukaminga utubwire ibirondo utubwire n'ubuzima bwa Karemi urumva ubuzima bwa Kalemi ni province nziza Kalemi ni ahantu dutuye Kalemi ni ahantu twororeye inka Kalemi ni ahantu ubworozi bwiza bw'inka Kalemi ni ahantu heza abantu barasabana urumva Kalemi turasabana neza ku baturage Kalemi ni igihugu ciza Kalemi ni igihugu ciza gitekanye takibazo cigirira Kalemi ni igihugu ciza kigira amata Kalemi ni igihugu ciza kigira imirire myiza Kalemi ni igihugu ciza ikintu cyo dushaka cyose urakibonamwo abantu bakagubwa neza Kalemi ni igihugu tworeyemo inka urumva ni inka nziza cyane Kalemi ni igihugu igikorwa cyose ushaka nyine cyose urakibona na hantu nyine zituye nyine twororeye inka ni inka nyine tugubwa neza reka tube kubwira nyine aboroye nyine inka abaza bagenda mu biraro bagakama abantu baza bagubwa neza ni inka nziza cyane habamwe inka z'ibiraya habamwe inka z'amagaju habamwe inka z'ibigondo habamwe inka z'ibitanga habamwe inka z'ibijushu habamwe inka z'ibitare inka z'ibitare niko bimeze
urumva bamwe amabara menshi naho bikaba bishaka kuvuga ngo ati kibiribiri kizinzi kirizo gitinze kubwira yeme batinzi bo kwa Namusiga ati mutoro bitoke bitanu bitonze umurongo sinzoje busonge gusonga ibisabo ati gufa kuragoye madogi ya ngombe urumva Karemi ni igihugu cyiza cyane gitejeje imbere kandi kubworoza ari cyiza cyane n'abantu bose baguwe neza kabisa. Okay, urakoze cyane. Ubwo rero Karemi urumva cyane cyane abantu batuyeho batunzwe n'inka zihari. Okay, icyambere Karemi hari abantu batuyeyo amazu y'abantu kuko hari abantu bazwiho indari igihugu ca business gusa. Hari abantu batuyeyo baba membre. Karemi hari abantu batuye ba membre barahari benshi. Hakaba n'abantu benshi bahakora commerce. Urumva tunafite n'amakanisa abiri. Haba n'itorero rya Kadesi. Iyo kanisa rya Kadesi riyobowe n'umugabo w'abatwari witwa Pastor Dan. Afite abakirisitu ni uyoboye iryo torero rya Kadesi. Urumva afite abakirisitu. Hakaba n'itorero rya Methodiste. Iryo torero rya Methodiste riyobowe na Pastor Rukwiza. Urumva na amatorero abiri tugira. Hakaba n'abandi bakirisitu bagenda basengera amakanisa atandukanye ya Sepake n'andi matorero ya Anglikani bagenda basengera amatorero atandukanye. Ariko Karemi hari ingo nyinshi, hari abaturage, hari abantu batuye n'abandi bahorora inka batarafite n'ingo, batuye cyane batujije baguwe neza. Urakoze cyane. Hanyuma nyine urumva ku bantu batari bazi Karemi haratuwe aba membre nkuko tubivuga, hari aba membre batuyeyo ingo amafamiye. Hanyuma tubwire Karemi igizwe n'ibihe bice yegeranye n'izihe ntara ube nk'utubwira amaparti yahari aza Karemi twumve. Urumva Karemi igizwe nyine n'intuze nyine igizwe nyine n'imigi nyine nyinshi. Urumva ara muri centre Karemi kubategera Karemi ipakanye na territoire bazabita territoire ya Kongoro. Karemi ipakanye na Kabimba. Urumva kuva ya Karemi ukagera Kongoro ni ibirometero 300. Urumva izo milimetero 300 abantu bagenda n'amaguru ni 300 km. Kuva Karemi werekeza uzugenda ibirometero ukagenda ibirometero 18 haba 18 km. Wava kuri 18 km ukinjira kuri 25 km. Wava 25 km ukagenda ukagera kuri za 70 km. Wava za 70 km ukagera kuri za 80 na 90 km. Ugashika n'ahandi abantu baza bita za Cyoko tuge tworora inka. Ukava za Cyoko ukagenda ukagera ahandi baza bita za Nyunzu. Wava za Nyunzu ukinjira za Kongoro. Wavaga za Kongoro utwo n'uduce tugenda za Mburura za Rengwe icyo ni amaparti ya za Karemi. Za 60 km inzira igenda Force Bendera n'uduce kwa Karemi. Hari amoba n'uduce twa Karemi. Urumva Karemi igizwe nyine Karemi nini ntara nyine nini cyane. Nini Karemi ni umujyi munini cyane. Kabimba nayo n'indi territoire nayo. Nayo banyine muri Karemi nyine. Iba muri Karemi territoire ya Karemi. Oya Kongoro tabwo ari province. Kongoro ni territoire. Province twegeranye hari iri Amanyema turegeranye. Hakaba ni province ya Korwezi. Nayo turegeranye. Ari niyo ma province tugiye twegeranye nyine apaka nyine na Karemi nyine. Kasai nayo iri kure nyine urumva. Kasai nyine yayo Kasai bagiye bayicamo gatatu. Hariho iri ya Holumami. Holumami ahubwo niyo indi twokwegerana kandi. Naho iri province yindi ya Kasai Oriental iri imbere ya Kabinda. Kuvuga muri Kasai Oriental, kuvuga uve Karemi ugene muri Kasai Oriental, unyura muri province zibiri. Unyura muri province Holumami, wayivamo kwinjira muri province ya Kabinda ukabara kwinjira muri Kasai Oriental. Niko bimeze. Hanyuma naho Romami urumva turegeranye. Urakoze cyane. Hanyuma hariho ayandi makuru twari dufite nyine ko twari twabanje nyine kumva amakuru yawe nyine dusubiye inyuma bukeya muri ibyo bihe byawe by'uburasta. Ngo hari igitanda wigeze kugira ico gitanda ngo cari internationale nta muntu ngo wakeze ucurira ukuye nyine wewe. Ico gitanda cari kimeze ute? Ico gitanda cari kigira kimetero none kasi 5. None n'inkundu mudiho warega. Ngashaka none nimba barasta baje none kuri ari wanje. Nizo zakada bituma naningira abasore. Ora barasta bari bakunda umudiho warega. Bari bakunda indirimbo za Bob Marley, bagakunda indirimbo za Lucky Dube, bagakunda indirimbo za Peter Tosh.
urumva noneho bigatuma nubaka nyine igitanda kirekire igitanda nyine tworesha nyine baza bazana none baza kuryama none nibicura ukenera kubyina byini byari ka 5 metre abasore ka batanu cyangwa batandatu bakaza bakaryamamwo bakabyina kucuranje urumva ngajana kanafata n'amaboko kivugumika nkitera kabanza amaguru niko kazi nje nako umushiti ni mangize umushiti bamugeraje kuryama akazagira none ni idari cyari igitanda cyari gikozwe kidari kwari uguse gukuri urumva ko abasaza ati baza kubaraza kuri ico gitanda ico gitanda cyajyamaho gusaba abashiti nibo bajyama kuri ibyo bitanda cyajyamaho barasta abarasta nyine bazi kubyina nyine umudiho wa reggae nuko hanyuma Kasayi Kalemi ubu ngubu mubayeho gute ni senzuzi mwegeranye Kalemi zuzi twegeranye ubu nyine tuba ku kiyaga baza bita Lake Tanganyika icyo ni kiyaga twegeranye tukabana n'uruzi bita Rukuga hakaba n'uruzi baza bita Rubuye izo ni inzo zuzi twegeranye hakaba n'urundi ruzi baza bita Rugumba izo ni inzuzi zibangaho muri Kalemi izo nzuzi zinini zibara mu mujyi wa Kalemi urakoze cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu turagushimiye cyane kwanza kubera ko watwitabye ubwo ngubwo nitugukenera kandi sinzi uko tuzokubona ariko tuzogusanga Kalemi kabisa tuje Kalemi hari ubuki buhaba Kalemi igira ubuki bwinshi haba ubuki kabisa urumva nushaka uzonandikira kuri telefone ya WhatsApp umpamagare dukorane ikiganiro kuri telefone kandi Kalemi haba ubuki haba n'amata menshi amatara gose niko kwakundi bazavuga imisozi gose Yerusalemu ni kuiteka gose abantu bi Kalemi nayo igoswe n'amata igoswe n'ubuki igoswe n'indagara igoswe na Lake Tanganyika ni ibikorwa nyine byinshi nyine bihaba nyine n'ibiryo nyine byinshi biruzuye nyine ubu nizihe nyama zihaba ubuhe bwoko bw'inyama ubwoko bw'inyama haba inyama z'inka haba inyama z'ihene hari inyama z'intama haba inyama z'ingurube hari inyama z'ihongo hari inyama z'ifumberi hari inyama z'amasha hari inyama za simbiriki kachimba bulongo kachimba bulongo ishiha urumva mu rwego rwacu twita ishiha ariko abantu birayita simbiriki cyangwa kachimba bulongo hakaba n'urwego rw'imbeba abajya imbeba hari n'abandi bajya imbeba kamoko ire n'abandi bakajya nimba n'inkwara abandi bakajya inkwara abandi bakajya amaranzi arizo za kanga hanyuma urakoze cyane ubwo inyama bazibona gute izo zifumberi n'ibiki byose izo nyama z'ifumberi abakunda kuzibona ni barabaza bakunda kuza guhigirira mu mashamba kabatwa nibo bajya kizo nyama z'amafumberi z'amahongo kazasimbiriki kazakimba bulongo n'inkware nyine n'amaranzi nyine oro twebwe tujya gusinyama tujya tunyama z'inka tukajya inyama z'ihene nushaka ajya n'inyama y'intama n'abakaza bajya inyama ya getre usigetre niyo ngurube n'abajya n'inyama y'ingurube nibyo bijye bakunda kurya akabenzi nizo nyama bazabajya niko bimeze hanyuma abantu batuye hariya mu mujyi wa Kalemi n'utuye tuzi mukunda gukora utuzi dukora hariya abamama hari abamama bagurisha amata ushoboye kugurisha amata yuguru bayita yuguru baza bacuruza yuguru kubatumva iyo yuguru ngira ni cafetaria ni cafetaria niyo yuguru na amata no kugurisha amata abatumva yuguru no kugurisha amata hari abagurisha amata hari abandi bagira ama restaurant bakora nyine activities zitandukanye hari n'abandi bagurisha imyenda ni activité nyine itandukanye nyine wumve kikwinjiriza hari n'abandi bagurisha nyine indagara bagakora commerce y'indagara bakaza bagenda bajya barobora indagara bakaza bamara bakaza baza bakagurisha ubwo n'ubucuruzi nabwo bakora bwiza bukabinjiriza reka tugushimire tuzokorana ikiganiro partie de ndibaza abakunzi b'Imuhira Studio baraza kubinsaba no mu commentaire baraza kubyandika kuko iki kiganiro cabanejeje cyane hanyuma iyo partie de tuzoyikorana kuri telefone nituzoba tutakiri kumwe none utwerekega n'imisozi Kalemi n'inka uri no kuvuruganya
ndagira ngo noba afite n'akavideo kamwe ko kuvuruganya ndagira ngo narakaguhaye nako baza kugacishaho ariko naho nzofata imisozi fate na zalake zose nze kubatumira nyine amafoto yaho nze kubatumira n'umujyi wa Kalemi nyine n'ingene tutejeje imbere byose nze kubohereza n'amafoto yabyo muze kubibona byose tuzoza kubagezaho ibindi biganiro ubutaha kabisa. Mugize neza, murakoze. Yesu abagiriye neza cyane. murakoze cyane kabisa, tuzabasura umunsi umwe hari Kalemi, muzatwakire neza. Ewe karibu cyane, tuzonezerwa cyane, tuzoririmba, tuzobatambira, tuzonezerwa, tuzobasasira, tugubwe neza, tumenye ko Yesu agira neza. Nimuza aho muzoba muri hose, tuzobavugira, tuzobaburanira. Ayo mahirwe twoyakurahe. Nimuze abafere badavuga bakavuga ngo ibutwa kandi abandi baza gusubiza bakavuga ngo iyo ngoma yivuge mu Kinyamurenge nabo bakavuga ngo kabyara kaboneka. Nimuze karibu muzoze kabisa, tuguwe neza, abantu bazogubwa neza cyane, nitumara twishime cyane, nimudusura muzoba mugize neza cyane. Uya kunyuza ikiganiro yari Honorable Sengoga wa Sengoga Mazimpaka. Murakoze cyane, ubutaha tuzoza kubagezaho ibindi biganiro ubutaha. Yesu abagire neza cyane. Murakoze cyane. Dusoza hari akabazo nifuze kubaza ko abantu baswira ari mu bice bya kure cyane biri inyuma Kongo itaratera imbere cyane, iriya mukoresha se WhatsApp na Facebook na YouTube? Zose turakoresha, tacu tutakoresha. Urumva Kalemi nayo itejeje imbere nyine, umva nyine ni province itejeje imbere kabisa, tacu tutakoresha. Ari Facebook, ari WhatsApp, ari YouTube, zose turakoresha. Urareba ibintu byose, ikintu cyo nishaka nyine haba na wifi na za wifi ziraha. Urumva ikintu cyose, ibintu byose n'amakwara ha tugomba kugira n'amakwe byose, ikintu nyine ushaka cyose urakibona. Ntantu nyine yateje nyine imbere nyine icyo ushaka nyine cyose urakibona. Bibiliya nizi ivuga ngo icama nkabone cyo saba Imana ikambi cyo nifuza, nawe cyo saba icyo usaba cyose ukibona. Hari Kalemi zose biba bihari, zose biba bihari. Turagushimiye cyane, dushimiye n'abakunzi b'Imuhira mwakurikiranye ikiganiro kugeza kigeze ku musozo. Ibiganiro byacu naho ubutaha. Bye bye.